He hau tipua I wehe atu I ngā pārekereke o te tai rāwhiti ki ngā whare patu kararehe ki roto o te wai pounamu I a ia e tamariki tonu ana. Aha kua eke ia ki o nā rā pepere kou I nāia nei, kua huri tana ringa ki te whāngai I te reo rangatira ki ngā tamariki o te kura auraki o Hato Opani. Me tāna heke ki whea. E whitu te kau mā ono tau te pakeke o Tosh Rufew o ngā tiporau. E rua te kau o aua tau he kura mahi te tanamahi. Ko te tikanga kua mutu noa atu tanamahi. Hia tanaru ki te heke atu. Engari, ahara mai hoki te hāpori, te pōri kai tiaki. Pōri kai tiaki o te kura. Tuatahi kia ki te ki mai kia mehe meka tāia tonu e au. Tonu hei kone. Ka raua whakatoi. Ka raua mai a pā. He ka raua tino pai ki te pūrei whatu pauro. Ko te whakapono a te tumuaki o te kura o Hato Opani a Jenny Warren. E kore e tae te kupu te whakanui ngā mahi whakahirahira a Tosh Rufew. Ki te whakato I te reo rangatira, hiroto tō rātau kura. He's an inspiration to those students because he's worked his way through the freezing works, come into a school without a qualification, been recognised with a qualification for language. He kitenga anō tōna ki tēnei ao, e te tematanga, ahua tematanga o te tau ka aro atu mātou I ngā Anzacs, kei ai ngā tino kōrero. Nuku atu I te rimarau ngā tamariki kei te kurainga I tēnei o ngā kura tuatahi o tautahi a Hato Opani. Ko te whakapona Tosh Rufew, kaore mahi, a tāhua ko atu tēnei ki te whakato I te reo Māori ki roto ngā tamariki o tēnei kura. Kua putake te oati a Tosh Rufew ki te kura o Hato Opani. Ka noho tunu a ia hei kai ako a tainoa ki te wā e kore e tae e ia te tū ki mua I ngā tamariki ki te whāngai I te reo kia rātau. Joe Glenn, te karere.